Ia le na o wingo mafutanga pesvesenga mai le sunga a Joe Failua e va pena fo i mele na un lino i le nei te mo le tatu tautua le lea woli le uto i luasi mo le 20 minuto to ne ona tale uli tu la ia e tolu tale tu la e tolu lu fo mai tatu fa tatanonga ia ma le fionga ia utu fa Sicily Rosemary Mose ia o sui pulisili ia o pulenga ia o fa ilonga tauloa New Zealand pe ona fai loa tu stay mo sola fa tala watu sunga ia lavenda mamako le mahuta mai nai Wellington ne sa o le esel mana ia vai nai piula mana ia pe o le mai momel tatu tunu ia ona yatana nai piula ia nai lotoa o le kalisia metutisi ia nai piula ia mana ia o ta faonga fo ia la tau nei la taimi o tau sanga le vai atu nei na pu e mai tatu watana o lo fai mai momel tatu tunu ia inisi na o vaenga ia o sa moil au le leo tatu tunu ia ile nei tei mo tau sanga tatu o isi na fa fianga nei o lo fatu il Paul Klame mo la tu umala volo ma o me tatu tau tua ia me sunga ia fai pua ia kopo ia o te mana o ia oi pe spesianga na o lo fatu ila tu malava ile nei tei mo tau tua fa no file mo fo le uli o te mana o ia oi Lo fatu e a fai o le a e a lua tu maya ke mana ia o eu sei se me o te langono le lo pasa o ta o tu lo te mana ia o hano o mai ai o ape ai to e man tu mai ya te mana o ya oe e monio a uo pe ua pasi si foi lo te mana o ya oe sao no for mai Vai suma ele o que tau e se li ai una tu e na tai for you so mana ina nei e pasi si li na se tasi ino po male pa ano noa wa ile ma yulta aluela e apa yulo kina ngalo la buna e mana uya oe wa olea ma fuai ona le ma wa sa e mana oh
le paano noa I maua I le maiolita alu ke la e a paio lo pina ngalo la pina e mana uia oe awa o kolea na fuai ona le maua o sana e mana uia oe sunga no for mai Ia loa tu tama veia. Ia na tau ngali mai DJ Spartan ia to fini ya to fangameke DJ Dave le te morta to tu no to is fulma minuto to ne on tale uli tu la tolu le tape na merita to fata to no fa pitona li tu la tolu ia mal NZQA ia lo ini so tato pespesenga fa le wa tonu mai ia wa fo ia le te morta to tua ma to la so fua ia la so malo lo tato ni Wellington ne ia le tato long weekend ia lo winga fia to telo tato nei lau mua ia au to ia kilani ia fa tentali to waso malo lo tato umai fa fono Wellington ia on sai pau e mo Wellington la o lau mua la tunu ia mo mua to ama to me uma ia pe no ma to mo mua to ile so malo lo ile so fu mo nei
Ai o le ua vai atu ilunga lo pega tai langi ale One News o le ua mai whaasisi langa nei le ua whaamao nia ia o le na mai tātu telefone te au nei la ia le ua whirifili ai Joe Smith o le sa whaia o ngalangolango le tātu au All Blacks o le so i na whaia o ngaina le au lea ai lani ia le ua whaamao nia ia i le nei aso le ua whaasisi langa alo ia le Yuni la kapia Australia whaamao nia ai ia le vea i o Joe Smith ia mawhaia o ngaulo le au Wallabies ia tu sa na wala tu lunga tatu api foli kan fa sisi langa vo le toi vala au mai Australia is fa ya au New Zealand a le wa lu tu sa lu to wai nei ya tatu fa ya au New Zealand yo ye nai Australia Robbie Deans ya le sunga ya Dave Rennie ya le na tu le tu sanga le tene ya le tu avatu fo ia le sunga le ya Joe Smith ya talo sia ya le tu langa o ye tu sa fa ma vala tu tama Australia le na ye Eddie Jones ya le wotu avatu ya fa ya o New Zealand ya vatu to e vatu to fa le tu lango au nanga fo la tu la piuni ya mes fo il au si au Australia ya utele ya tala le fo yasu ya le fo tala pion au mai ya il filia yo Joe Smith ya fa ya o au Australia le Wallabies Atato le pespesenga nei le sa mo mana o mai le fale to ya vesi Maria le lua toilolo ya pespesenga nei mai Mr Cowboy o blada ya va tunga na le te morta tu por kalamia o lo fatu ai ia fa o mai foi nga luenga ia lo fatu mo le staff ia ale net Hutt Valley fa pena for Pacific Health Service ile Hutt Valley mon we long weekend pesen nei o lo fatu el fatu ya vesi toilolo mo to Mr Cowboy o plari leu tape mai foi pespesenga tina ya sina leo ya leu mo mai lo pesmon mana o tu na tu le foi ya holi Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. A couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she's taking him by hand. Oh blada, life goes on, yeah. La la la
Si o formato fia Mr. Cowboy e bol songa ia Sam Chukun o Bloody o Blada e nei te mortatu tutua. Pesbisianga nei ma le penina o tia faun tele manu o le vao maoa pe o mole mana maile ti na ia sina leo ia le pese nei moe. O lo fatu il polkalami tai. Tele manu o le vao maoa Tele ia o iai le vasalolo Tele te de matava Samoa Aole anganu o tamo atu le vaololo Mai mau pe ana tui fo itua o le lalolani Tui te patasi Samoa i lana masani Aloha falenta si le tasi fela lola lo mai Aole I alava male fa alifu si ana tausami Si au ti lava I le tae au fa I maalili Le aini falawa mani pata poni pulini Na osi pepe ina iai pa se piti Se koko sa mo po se lau moni e fa suiti Le fai tunu pa o masi ang malau fa avaisu Po ele o kamasina ulu ua tunu A fei ele vaiti polo po se niu Le ta folo pe a e puea I le malulu Samoa what to do Pele ile no toi Te bibi te hai a te oi Ma I mau Wanai whanu tau Sophia Tau mo atu o le ame toe vaia Tele manu o le vao maoa Tele ia o iai le vasalolo Tele te ne matama Samoa Aole anganu o tau mo atu I le maololo Mai mau pe ana tui fo itua o le lalolani Tui te patasi Samoa I lana masani Aloha faleta si I le tasi fela lola lo mai Aole I alava male fa alifu si ana tausami Aole I alava male fa alifu si ana tausami Aole I alava male fa alifu si ana tausami
si vo matango fie o le penina o tia fau ia tele manu o le vau maoa pe on mulmana malitina ia sina leo ia la tatu fa fianga nei wa fon nei timbre tatu tu le o toe 5 minuto tone on tale li tu lai tolu lu ta pena mai por flame ia o sfa tenonga ia mal NZQA ia por pulenga ia o fa ilonga tawoloa New Zealand ia mal fionga I le sui polisili mo Pasifika ia utu fa sili Rosemary Mosse Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. DJ,
Ia, to e whaatalo whātu i le whaafonga mai o le tātou tunu, ia i le nei fo i a woli o le tutua ni le si fonga o le mui Wellingtoni, le Samoa Capital Radio mana nuru po e pol kalame nei, ia mo tupulanga le fo i tau sanga, i steimi ia on whalawa i tele fo i le tātou pol kalame mo tupulanga talvou, i le tau sanga luafe luasu ma le wha, ia e fia, ia whailo atu o leo u whaatasi mai le tātou malo, ia le fionga ia utu wha Cecilia Rosemary Mose, ia o le pule sui pule sili Pasifika ia mo le pulenga o whailonga Taualoa New Zealand ia mo le NZQA ia wafo i se tātou whatatanoanga whapitoa ia i le nei fo ia wuli talo whalava Rosemary maloro sei fua ia po o lau fionga hutu wha sili maloro sei fua. Malo lava soifua maua lau sunga mari whapea man whapfonga anga le pa ia man malu a Samoa whapitos whatsalo whai tatu tupulanga talavou ai mai se nei tua a ma ainga lo whapfonga mai le nei afi talo lava. Malo sei fua whaptai atu i lau fionga hutu wha sili te iloe tele lava utu tuangia ia ma fufuanga whailanga ruenga. Ia whawtai mo le whaavano ina lo temi tā ua mo le tātou poro kalami. Mana ia tu atu le avanoa le motu le pāia o sila fia fo le tātou tunu lo tangata. Ia na iau ainga o nuu malala whanga te fio mai i Samoa. Whamole mole. Ia whawtai lava mari mo lo utu sila fia ia o lo ingo utu whaasili Rosemary Mose o a ua lulu matua le whanau anai o mātua o muli anga tele au kuso twai mālo ma whaita toa mālolo o mātou nuu i Samoa o Vaisala i le motutele sila whai sa vai o laule i upolu i a mamatau tu i a pia. Sa o whanau ma tuputupu ai au kilani nei New Zealand au le taimi nei o lo mātou na nofo i Wellingtone ma lo to lua o a Fort David ma le ma whanau teine to tolu o Michaela Shiloh Malesina. Ma lo whawtai atu i lau fionga utu wha sili mole wha lau iloinu fo o lau tangata i wha whauma lu tātou tunu. Lau sunga ut wha sili e pe mawhai ona e taranoa fo i le wha malama le tūlanga fo i to finga o lo o iai ante o e wha malo fo i wha iai atu nu i le tasi fo i leo to finga pe i fōre to finga le matanga luenga le pulpulenga o wha ilonga tau oloa le atu nu a o lea fo i ngā luenga mata wha ioi i o lo ngafa fo i malawa fionga wha mole lafa. Whaftai lava, o lo o ngā lue nei i le ofiso whailonga ia po le New Zealand Qualifications Authority, ma pei ona sauno Mario o le sui taitai pule Pasifika, po le Deputy Chief Executive Pasifika. O le nei tofi e taitai ia le ofisa Pasifika i le matanga luenga i le mātou matanga luenga. Ma mātou te ngalue whaatasi ma o ngā maulunga e whaamalama a tile NCEA po le National Certificate of Educational Achievement. Le whaelonga po le tuispas whapitoa lea i a o ngā maulunga i New Zealand. E pei ona saunoa Murray o le tofi fau mo whaamanui ai fo i lau nei tangata whaatau waa te fia lava o te ngā lue tautua a wā tatu alama whanau ina ia maua se lumana i manuia a wā fo i a inga numa e ka le sia lo no fo tapuai. Ma lo whawtai fo i e sa o leipe e mātango fie fo i le sawa to fo i o tō nei fo i tō whinga. It's awesome to see our people taking over these amazing positions in government. O le whesiri lau fionga utu whaasili, o le aso lulu le nam vai atu nei le sa a mata whaasala lau mai eia, whailonga po o tūlanga o i unga o suenga whai o le tausanga. E fo i nei whanau ia na suenga whaaskola sipi, i o whanau fo i elwa senga surtolu lau whaatali mo lanto university entrance, i mo university. E mwhai fo ena e sa unua whalau i tele po le ase se ata mai o le au te lenga o le achievement o le tausanga na vai atu nei mo le NCA whamon mo le laf. Yeah. Ia pe ona saunoa o le aso lulu i le vai aso nei a sa mawai whai unga po NCA results a tama matene a onga i lunga o le NZQA website po le upenga ta whai langi. E o vātu ma le se lau ono sfulu afe tamaiti a onga sa whai latu suenga whapitoa mo le NCA i le luafe lu sfulu tolu. E tau a foi ona no fosila fia o le tau sanga le na tea o le mua i tau sanga foi lea ua le whaonga ina aini learning recognition credits a wā a fianga o le COVID luafes fulu iwa sa whianga iai ma o ngā matamaitia o ngai tau sanga e tolu sa te ai. So it was a big week for NZQA, big Yes. week for all of our
our secondary school students who were able to access their results on the NZQA website from Wednesday onwards. And so they would have gotten results from their NCA Level 1, NCA Level 2, NCA Level 3, yeah, Malay University entrance 4. Ma lo whaafitai o te iloa ele o mawhai ona au mai ani whai tūlango ni reporti tūlango result a tātou whanau Pasifika ona ele i mawhai ona whaatūlanga mai vāngana. A le asa sila le tau au nanga, what's the overall trends like, or where's achievement like in terms of, well, leo mātou fo i lunga o news ma isi fo i ala ata fo i le whaapea mau pa o tūlanga o le achievements i le tau sanga le na vai atu nei whaman mole uti whaasi. Yeah. Yeah, well, just because it's hard to explain in Samoan, I'll speak in English for Yep. this part, but my whai ona wha malamala atili tatou ngangana Samoa. So from the early analysis of the 2023 results, the exam results from last year, we can see that there is a slight decrease po se paula I titi in overall student achievement or attainment results for the country. So this is a slight decrease for all students across New Zealand. So the provisional attainment result or rate won't be confirmed until April, but what we can see is that for level 1, for year 11 students working towards level 1, for year 12 students working towards NCA level 2, for year 13 students working towards NCA level 3 and university entrance, that there's been a slight decrease. But this decrease was not unexpected. We know that COVID-19 has had a really big impact on all people, all students, but particularly our Pasifika students. So in April, the results will be finalized and we'll be able to look at Pasifika student results of 2023, but I can speak to the 2022 results for Pasifika as well. Ia, whaman mole i tūlanga o lua whelua lua, uti whaasili Yeah. whaman mole la. Yeah. So in 2022, around 57% of all Pasifika students gained NCA level 1. So le lua whelua sfunu lua, e tusa ma le 55% o tamaiti a onga Pasifika ia onga maululunga i le year 11 lea, po le year 12, or those working towards NCA level 1, sa pasia pe au sia tongi mo o mia o le NCA level 1. I le NCA level 2, e ono sfulu fitu pasene, NCA level 3, lima sfulu iwa pasene, ma le university entrance, polul fale atu le university, na o le lua sfulu valu pasene, o te masalo e te lele a fianga o le koviti sfulu iwa, Mali. I tātou tangata Pasifika. Tele fo'i a onga ua whai mai ua tele tamaiti a onga, ua le au wai le a onga, ia so uma, ma ua sitia fo'i le numera o tamaiti Pasifika e le a o onga. O nisi ua tau mawhai a onga, mawhai ngaluenga, e fesoasoani lātou mātua, ma a inga, o na fo'i le alofa, ua whainga tā tele le soifuanga. Ai peitai, ua whainga tā o na pāleni le whainga o mea onga. Ma le whainga luenga. O le NCA, po le National Certificate of Educational Achievement, e tāua tele le awai le attendance o tamaiti i aso uma. Awa o le NCA, e le ngata i suenga po o assessments whaapitoa i le whai unga o le sausanga. Ai e whai fo i lua i longa ma ngā luenga i whaatino i tutonu o le vasenga, i vai aso taitasi. Ma e maua fo i tongi o nei assessment, a wala tau whailonga po o tusi pasi mo le NCEA. Ma lo whaafitai lau whionga uti whaasilu te lole ua e tali mai fo i vai angon whasili le so mai uni lu I tau. Ia mani whaafi tau I some of the challenges that facing our young people I le mafua mai I tūlango whai ungana o lua whelua lua. Ia tātou ai fo I le tausanga and the provisional results. Ia pa ula I titia te isi ai lalo le tūlanga. But overall e mana ia tūlango I lau te lengo le atunu. La tau I si wanga nau I nisi lu I tau o lo e sila fia. Ia peo vai angana o le lea onga. Ia o rofo I mai whanau e whainga luenga. I oe ole me whainga tā e tūsai ma le NCEA. Ona fo I e whai. E mana tū fo I le vai taimi, you're too young, Murray, but maybe the others. E vai taimi ia sa beisa wa o ngai ma
Masalo nisi o mātua. Sa whaile school certificates Yes. ni New Oh. Zealand. Ia na le tasi lava le suenga e whai le whai unga le tausanga. Ia ona e pasi, pe le pasi, ia whai ngofie lava. Ia e ui lava ina wa misi se si vaenga le aonga e mawhai lava ona whailo suenga. Au le taimi nei mo le NCA a whaapea wa te lelo wa onga wa misi o le a whainga tā fo i tamaiti ona toe maua ia le a oa a o oina le sa fai tonu le vasenga I mata upu taitasi. So I guess in terms of the challenge is that NCA is different. It's different from School C. It's been around a long time. So it's been Yes. around since 2002. But it's very complex. O le whainga tai on a whamatala malama lama I le NCA. So o le mafuanga fuina e ngalue ai le Officer Pasifika I NZQA. E whaamalama lama a tili ina ia nofo silafia e mātua ia whaapea fo I male whānau mea o e tatawana whai ina ia lato au sia tusi pasi mo le NCA. Malo whaafitai lau whionga o te whaasili. O le ani suinga fō nei tau sanga e aona tā pēnei whānau ia mese fo I mātua e tauna sila fia mātua ni suinga wa leo mai tau e ine suinga I o nei tau sanga fo NCA whaman mole lava. Yeah, so mole nei fo I tau sanga ua iai suinga pe ona e sau noa o le NCA e sau ona no fo sila fia e mātua ai maise ia tama matei nea onga. So for NCA in 2024 and 25, you will need 60 credits e ono sfulutongi e mana o mia mo le level 1, le level 2, ma le level 3. Ai le ngata I lea e taua tele le literacy ma le numeracy po o le whaitau tusi, tusi ia ma le numera. O le a iai foi ia ilo ilonga po assessment whaapitoa mo le literacy and numeracy. O nei assessments e mawhai ona a mata I le year 9 po le year 10 ai o le sele o tamaiti o le a whaia nei suenga I le vasenga sfulu tasi, sfulu lua, ma le sfulu tolu. Also o nai swinga la na mo le nei tau sanga, ma lo o iai ia mato resources, I tātou lavanga ngana e mawhai ona wha malama a tili. A wā ia tātou mātua ma whanau. Malo whaafitai mana ia nei suinga ia wale tue valu se fulu lai pe ona iei. Ue. A leo pa ui lalo leona se fulu mo level 1, 2, ma 3. Ia Ma olo i three. fo I tūtūlanga le literacy ma le numeracy. Ia tā ua whaafitai le wailo atu vaenga ia resources ia. Ona o le tātou teimi, lau vionga o te whaasili, ma nea tu atu lava noa I lau fionga. O le ase fautuanga lau fionga, ia mona I o tātou mātua, ia leo tā pena tu fo I mātua e tā pena whanau le tau sanga ia onga. A o la fo I se fautuanga mo whanau I tūlanga o NCA. Ia wafo I le tamu whainga ia usia fo I maka ia mtūlanga o ongo le tau sanga ia whamonu e ina. Ia whawhtai tele mo le awa noa. E mo lava ona whawhtai tele lava I mātua, ma a inga, molo o tau tapua inga, ma le lango ma losia o onga o alo ma whanau, o le manuia o whanau I lato a onga, I o le manuia fo ile o a inga, nu uma e ka le sia. E mana o mia lava ina ia whawhesota, fe wha soai ia mātua ma whanau e tāua foi ina ia le leile fesota inga ma le aonga. E tāua tele le talatala noa mātua ma whanau ina ia malama lama. I ngā luenga po suenga e whai I mata upu taitasi mo le nei tausanga. As I said, there's assessments that happen throughout the yep. year, and the students are able to bring their assessment schedule home, show mum and dad, put it on the wall, and then mum and dad know, oh yeah, sa waloa lea onga, o a whiele la whaielo assessment, e fia tongi, you know, and you can keep track of it as a family. And as I said before, it's aua tele le attendance, po lea wai o lo walo, I lea onga ia so uma, tele fo ini aso e misi o le tele fo ile na o le o onga ua le maua ma o le a whainga tā fo I ona o ina mata upu wa misi. Mana tua o le NCA e whai ilio I longa I tausanga a toa e le ngata I le whai unga o le tausanga.
O loo maua nisi whaamatalanga ma resources i le www.nzqa.govt.nz. O loo maua fo'i resources i la tātonga ngana. E mawhai fo'i ona whasotai mai i le mātou ofisa, i le emaili pacifica@nzqa.govt.nz. To our young people, well done on 2023. Look back and reflect on what worked well, what you could do differently this year. Remember to attend school every day, ask lots of questions, keep up to date with your schoolwork and assessments, and really go for those merits and excellences, which will lead you to course and certificate endorsement, but also you'll need those for university entrance if you want to go to university after school. Your parents, families, teachers, and schools are supporting you to do well. And so do your best. Please check out our NCA Malpacifica on Instagram and on Facebook for more information, resources, and support. Malo whaftai lau fionga uti whaasili mātungo fie i al whaasoa foi i lau fionga moano whanau whaftai foi mo fautuaga mo nei mātua o le lata mo fai foi le tātou le tione le siufonga lau mua e taulongolongo pēana i o tātou mātua me se whanau i nei suinga fau nei whaftai lau wawa i atu foi lau i resources nei le ngana Samoa i lam fai foi ona whao ngā wād foi le tātou au nanga mo tupulanga talvong whanau mātua le nei foi tau sanga ya ave leva no tu atu la fionga ia sau no nga muli ona taulunga le fo ile tatu fa so ni ya woli Whaftai te le Murray mo le tātalangoanga i le nei afi ia manuia tele le toi ta liu atu alom whanau mo a onga i le nei tausanga manuia fo i le tapua ingo mātua a inga ma e ka le sia ia manuia fo i le Samoa Capital Radio Samoa soifua ma ia manuia Malo whaftai lau fionga ut whaasili mo le atu le ngang whaftai ia le tātua unanga le siufonga lo mui Wellingtoni whaftai mo le whaasawino lo wawano le ia au auli ia mo le tātua whaatatanonga leo whaafonga le atu nu mo le ngang whaftai whai e fo ilo leo whaatau waa ma fonga le fionga li pule ma lau whainga luenga ma le tātua tunu whaftai atu lau fionga ut whaasili e meise tātua Team Pacifica o lo i nai le NZQA a vea lava utong whaamunianga o le leo lo i nai a tātua tangata i tono fo o le au unanga ia e fesosoani mo tātou a tangata i tono lea tunu te mo whaia au sia tūlanga whailonga tau loa lea tunu i tūlanga o onga ia whamunu e tele lea tua i lau fionga e whiangai fo i mga ruenga ia e leo whaingo fia fo i le tau fo i pito la au ia whanu e tele lea aso ma fofuanga manu e fo i long weekend tātou toi tatano i seisi aso mo mua mo nei teimi ia whaasoi fo ia soi fo ia o la fionga nai au whaasili Rosemary Mose ia o le sui a Pulesili ia Pacifica i nai le NZQA ia po le pulenga ia mo whailonga New Zealand. O leo ua 15 minuto leo te neli tu lai tolu. Whawau tātou pesipisenga nei siona pao pao ia toi taliu mai whawau tātou tautua nei a woli whaftai.
La pele e wa ole lava nei mautala waso ona fai e nei tangata lo uholanga peana e lo une lofa yaso umalava tongi ia sauma Pea faie, me ai so anga sala. So se ya la fo I fonga va a tele. Lo lo fa o tele tau fia, mo o la upele. Peo le manino o le moana. Lo neanga Etasi halasi Lo nea o le faava vau Tinga le o ona o te tau ma fai lava Ya malama lama Me uma sata tala no ai le a o fai O uma fau faunga wa sau tu alasi o ole lumanai Le io u oli oli ai umane leo se me moni So se la fo I fonga va a tele Lo
Tasi halasi lone au eo o le whaavavau. Tele o lo u lo fau tele tau fia bo o la upele peole manino o le moana lo une anganga e tasi halasi lo ne au o le faavavau. Tasi halasi lune au eo o le whaavavau.
tu ya oe ua e tu au ai ua sili atu se ta silo manatu apa yo lea ua lava lea apa ua e musu sau se pai mai se upu ne te ua pei o le tasi upu moa moa lulu niu niu bulu asili ona pa apupu nei e tongi le moa ai upu lona apa ne pei o le tasi mua ngangana e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata mana tua ina sau upu ole apai atua e pa amisa misa ai se ale pongai o amafu ai no fuli tua mai apai olea lava lea apa ua e musu sau se pai mai se upu ne te ua pei o le tasi upu moa moa lulu niu niu bulu asili ona pa apupu ne e tongi le moa ai upu lona apa ne pei o le tasi mua ngangana e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata apa ua e musu sau se pai mai se upu ne te ua pei o le tasi upu moa moa lulu niu niu bulu asili ona pa apupu nei e tongi le moa ai uku lona apa ne pei o le tasi mua ngangana e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata
fia fia mata se itali mai mau ai mau alulunga sa api apinga ole alofa la lola ni e omo omo onga ufani ai ita maporoma lo se me tu e susuluma lama lama o e lama o sia u tausala e susuluma i me ole la ele uma e ma fana fana ya nei totona ele tio fai mai ole poto solomona signora me uma ole alofa e ma la verai la urosala ukua matamai olo mano gisa salamoa u ieso uma e pai o e mao tumu tumuma arriva yese vatani amatua nei mo ama onga usau tualas tawia ia umiota uaola awasa api afinga ole alofa lila lola nie omo omo onga upai ai ita maporoma o se fe tu e susuluma lama lama o e lama o sia tausala e susuluma i pea ole la ele uma e ma fana fana ya nei totona ele tio fai mai ole poto solomona signora me uma ole alofa la lola nie omo omo onga ufai ai ita maporoma o se fe tu e susuluma lama lama o e lava o sia tausala e susuluma i me ole la ele uma e ma fana fana ya nei totona ele tio fai mai ole poto solomona signora me uma ole alofa ele tio fai mai
ai ole poto solomona sinela me uma ole alofa. Awane imita mita setasi ilona malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai. Abele tamau ai nai tupe tele. Mai ai isi o samale ai na pele so ali ole ai fo italo fa se ifa amalo mai no ita uola vale ilo taona awane imita mita setas ilo na malosi ai ngalo ai ole fa afetai ia vabe ona fa afoki ilena ia au mai tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai. Pene te ta amiloi tu e whao le ke lope. Awana ingalo o lau telefoni, mili mai wha mole mole. Le ai o se manu e lele e tau i le langi. Na ole mamosina e lele mawalunga a tali lana sua i le sani. Awane imita mita setasi ilona malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai. Boko le ala mau le poto ia te oe. Le tala le tusi o le vale inunga. Umalo wha moe moe. So ani ile ua mana o mia. I whelo whani tato umama waole o la fia fia. O ane imita mita setasi ilo na malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai. Setasi ilona malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai. Awane imita mita setasi ilona malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai. Awane imita mita setasi ilona malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai. Awane imita mita setasi ilona malosi. Ae ngalo ai ole
Jesus. Lo faula, oh Jesus. Lo neola, oh Jesus. Lo alofa, oh Jesus. Gemma puai mi faingata, ua faafetai, ilo matai, ilo alofa, ua o mangaloai. Langa, o mea tinga, o whao sosonga, e whanoi le anga sala. Lo mainga, whaamalo si mai, o le toma mau le whio mai. Oe mau, i le lapo ai, au angelu, te sipu mi ai, ua na o Yesu. Toi fa malo tu tato tu no leite mio la uli lu tu minuto tu ne ona tale uli tu le fa ia na wa ta ulunga tu ne so fa fianga so fifiloi i le fo ia uli fa no file mo fo nga luenga fa yo le yaso ai mana tu le uta pe na mai tato por clame mo tu pulanga talvo le tu le fa ia ole lu ai por clame fo mo tu pulanga talvo i le nei tu sanga lua fe lu se fo mo fa ma fa tse tu fo mo tu finia ana fa solo tato ma futai i na minuto mo mo tale tu le fa por clame mo tu pulanga talvo Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Sale utongi e Sauna e alu Umatama utaitasi maleno foanga Sauna enofo Uti inayo utino Uti ifamalilo Lekova na malefale tua Laukele salilo Samoa eo mayata
so far apart. Maybe given time you have to change your heart. 'Cause if it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. So I say, yeah, this really is a song that I can sing. To you I can sigh. I'm just a clown. Wish you I be signed down, oh baby. Yeah, you give me just a taste of love. Toi whatalo watu 2 minute te ili tu lai wha tau tua si whongo lau mua ia e ala lea ilana polkalami mo tupulanga talavou po le youth show ia leo toi amatalia foi ia le tatou polkalami mo tupulanga talavou ni tau sanga lua fe lua wha pipi voi whaido atu leo manga lua to lua atu matuanga ni a Murray whai valu ia e whaawau foi ia pe amatalia foi le tatou polkalami mua mo tupulanga talavou ni tau sanga patalo whatu tuanga ni Murray wa mai oe ne fiafi walu lau auli. Malo se foi atu tu fine ana ia o lo manuia whaftai. E lo maua manuia na iei oe tu sa leu e whatoa e tu ta liu mai Samoa. Ia ai o lo manuia lava whaftai ma tau o fiere silo la lei aso. Ia me se foi. Ia mo foi lava no tatu tu e whailo ai foi lungol por kalame o tupuranga talavou. I le asfarele mo foi nero tatu por kalame. Faisina umi ia. Faisina umi on tamalolo. O te loa le fitau ia na ma fai malolonga tupulanga talavou tatou whana wa onga. Wa le malolo la vele ia e ia a onga. E ta ua te lele amatanga o leitau sanga ua tu e amata i fo tatu polokalami. Tu sa mai le sita tu ala fo na malolo. Oi oi. Ai ua te tau fo na amata tatu polokalami. Ona e ta ua fo ile ta pena penanga. A fa nau ia me se fo ma tu ma ainga. Ia ile tu e tu fo ia o ngol leitau sanga. Ia me se fo fa nau ia ia tu university. Oni. Te le o me fo le fo vai aso le la so lulu lena talai tu results. Te rei rola posta la fia wai luato e ngatala o tala fia ia maritala fa no sa o lei Murray Bella solulu lena ma wai fo ia ungo o swengalensi e nei tatou whanau ia ai nia fiafi nei ma te whatalo fa whawhero ai atu tatou au whafonga maasani ai mai se lava tatou tupulanga talavou whaisina umion tatou walavala ia leo mātou o mai tau lava ina tu atu i au tawhani tu a lalo fo ia poni whautuanga fo ia ai lea whatoa a mata tau sanga pe e lua ia vaenga tāua po o taimi tāua o tāpo kalami Murray o le amatanga ia marwhai unga. E sa o lei tu se o la matanga marwhai unga a o leo ngātu tonu la pe o ina le tatu te ai o whautuanga o ti mainga ia mai whai tatu por kalami whatatano fo i lunga tatu tūtua. E tu e fangu ai la tu e la tu fo le tu sanga o fangu o le fa malosi ia o teilo e tona i se ai o vaenga ni a lui e le tama malteine a onga ni tau sanga o amatalia e sui a whai numero a o whautuanga maasani a wa ia le tama whai le tama malteine a onga talo sia fo i se a ngā o tātu pokalami nei mo tupulanga talavou nei mātua ia mai se nei tātou whanau o lo whaatau nei pokalami leas whanrele males whanrele ia sanga ia ai o tai la tātou mafuta lei tau sanga i tātou pokalami mo tupulanga talavou ia ai mana ia os whatatianga o tāpo kalame pokalami maasani lava Murray a matalia fo ili upo le vai aso po le upo le aso ia antau atolola ia nisi fo i o vaenga tāua e langa tatau on tāpina pena ili tama malteine a onga e whapea fo i nisi fo i o tua lalo nei tātou mātua whamanatu ia ai lenga tailea lena whailau whataltara noanga ni la oli Murray mse tasio o tamaitai o le whataltanoanga nā ma le sui pulisili a mo Pasifika i le pulenga fo i le NJQA po le pulenga o whailonga tauoloa New Zealand ia le fionga iau tu whaasili a Rosemary Mosi o lo i whautuanga mo mātua whanau mo le NCA tau sanga nei a o lo i fo i se tasio fo i whataltanoanga tūlanga o suinga ia whaiona whaafonga i le tātou tunu i stay mo leia polo kalame leia so i le lātu e whaalongolongo i fo i ia e tāua tele vai se api ma speni fo i le mana e tusi whaalei lalo nei suinga fauna ia o suinga wale tau sanga la halongolongo poli i tātou ala tala tātou polo kalame spesipenga ia ma le sunga ia weno le mola ai mana ia Sua mai le tai le fai na fi ngota le fai na lili fai mai le lo matua ia se fai sua tau si ai lo na
soy Sua maya le taie, sua maya le taie. Le fai na fingota, le fai na lilie. Fai mai le lo matua, wafia ai se fai sua. Tamsi ai lo na soy Please on the track, nigga. Soy fua ina la Semana tua bella rua io na fogia Let's go. Oi, 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 analatu. Angata wele kia te au. Si e mafononga he one one. Inga umatopu va e tahape. Oi, oi, analatu. Angata wele kia te au. Si e mafononga he one one. Inga umatopu va e tahape. Soy fua ina la Semana tua bella rua io na fogia Welcome back to the island mix of the jam. When we just see in darkness we never But still nothing can hold me back from beauty such as spring. You the flower, not the princess, kinda opposite of she. Every day I wake up to be single. I never back to sleep. Yeah, we know this is you as much as music on the whole. Why is music coming back to the word of jamming? So behold, Suamaya le taie, Suamaya le taie. Le fai na fingota, le fai na lilie. Fai mai le lo matua, wafia ai se fai sua. Tausi ai lo na soy fua. Soy fua ina la Semana tua bella rua io na fogia Please on the track, Let nigga. me take you back to the island, girl. Gotta take me back. This radio on your radio. Listen up, one time, got flea on the track. Holy Lua, Loa, Eva Mai, Siva Mai, Eva Mai, le pese, our lesson on a fire. Siu fo mātua whia sunga ya waino le mola ai ia whawhiwhianga wha siwa sa mo le te mo le tātou tautua le ua 5 minute, 9 minute. 5 minute rua te elili tu lai whai le tātou tautua lea woli. Ia le tō whine ana ia māne fo e lafa atu laitu. Tātou upo lea son upo tō mua fo leitu sanga le tātou rua i poro kalame mo tupuranga telvo. Mano whaftai Mario te iloa pe o le upu fo ilea, o le upu alea le te amata mea i tau sanga taitas. Ei. Ia ona, i le mwhai lava ona alo inisi upu, pe o le upu leo le tāpena. Mālea. Pe a whapiritania ina po le prepare, ia po o lau tāpenanga fo i, ia aile i amatalia ia o onga fo i le ni tau sanga. Mata watu marina i nale aso e amataia onga ni tau sanga. Māneia o le wa tātou ia o katūranga lua, primary, intermediate, man kolisi, ia e amata a whai ero le asonga fua so lua se fulu ma le iwa o January. Ia ai le taina le aso fitu o February, tauna amata ia o ngā whanau. Ia peo le asonga fua so lua se ma le iwa na o January o lo tu whaatūranga mai ele malo. Ai o lo i ele whaupunga anytime between Monday 29th and Wednesday 7th of February. Lo no winga o le vao le asonga fua na lua se ma le iwa. Ia ma le aso lulu aso fitu o February. E te tauna amata ia le kuata mua o ngā whanau ele le primary, intermediate, ma le kolisi. Ai o le kuata mua e tauolunga ele la aso sifuru ma le lua o Apirila. Ai ma vavau e whai asina vave tusa January, February, mati Apirila lo. Tu e ma lo fui vana. E sa pe o le vai aso lea, o le vai neila so maliu, o toi tu ai le silo vai aso tu ua o ngā whanau. Ia, mo alo la nam whanau o le primary, intermediate, ma le college, Ma ia. Mo whanau i le university. O le aso luas fu maleono luas leono February le amatai a whanau i le university mo le trimester mua ai o le vai aso foi le orientation week mo latou
o la so sfur maliva aga ia tu la so for really luas mar tolu o February ia lo winga ia ele o te ma fo ia mata fo fa na investila to ia I oe wha maasani ai le orientation week na oe i la so mai la sfuru iwa i la so luas furu tolu. ma nei tele le taimilia ia lo winga ma tua lo winga ai vai to lo tati la so sfur maliva ia lo winga ia to lu va yaso tu so to lu va yaso ia ona amata fo ile pe tasi va yaso tu so lo to tasi va yaso tu lo sa o to tasi va yaso to ia no o to le la so lu iva ia po la so vai aso foi le vai aso le po la so fitu o February ia man tu aso malo lo ia que la vai aso mo February ia na mo le treaty wai tangi ia tato la vai e Wellington le aso malo lo la so aso tai au ia ai o aso na pela o le tato upo le aso mari ta pena po o le prepare ia o le ta penanga le ile ngata ta penanga ta mama tene a onga ta pena foi nei tato matua mari o le atoe amata foi ona I vainga foi lea o le atoe o foi wharinga ruenga whai ma I aso ta itasi o vai aso ta pena ino whanau ia a o le whatupenga foi o a onga sa o le li sa o le lo vanga le o sa noi tu fili ana wai e fai for ta pena ngal whanau ia ai le fai go fi for ta pena nga matua ta pena ino lunch o le tea o malu tai au o lava onga ia tu langa foi e tele io vanga ta o la amata fo le tu sanga ia ai o le upula le so o le ta pena prepare ia lo winga amata tu te bin dei to su e mai lo ato a onga po ferme por ferme nai Pela tanu mai la toli ia o lava onga foi na vai lo tale lo por la milicia soi pe o fa na witi fo e fo atu la onga ne ta te fo e fo atu la pe la to e fo wala tu o fo onga a ta itala lewa lua to sanga na ia e te fa o mai a fu la le ia se o te mana a wa te mana on me fo ile tango fi al vai nga ile maria fa pe fo ile ia ni o te fo ia o no tau songa na nei lona onga tau sanga lo te ai ia lu sa vali fa manatu ia anti ma anko fa ai longo toi whaonga ai pasi mai ai tau whailanta li ango fie tātou le ofu whailea na ofu aonga na ofu wailista mai titi sa olele tu sa e tahua wanga na awati se tahua whai o lava o ia mantua ia le tu tau o fie le vai tau ia o teiro e le si matua ia e whatala le le tu langa ai o lo telefoi lava o nga foi pe ona iei o lo ave fuare te mini ia ona wale te fa ngaina ia ai fa ina fa ngaina si fa na ia sole o lava no ta wona ma ni ta pena va in tu langa na o si va nga ta pena ai o tu langa stationary ki ma va nga fo yo apio peni ma pena si fa na o te mi fa nga yo te mi la o ai va tu ro tu se lo api ma ia o te mi la o ia wale si api wo mo pepalo o api wo tu si Tato anu whanau kolisi ese mo fo ia whainga kolisi a Maria mai le lisi o lau o au stationary reserve atu o nisi o kolisi o naua wa o fia lawe tutono le pili a onga le tutongi ia le tau o stationaries ia ese mana ia le siaki o vaenga ia ai le toi lua vai aso mana ia le vaenga na le tua fine ana ta pa ia le NCAA ma results ta ua tele a whai o le te whaalongolonga mai tu sa lai te whaatari talia wai lista la vovo lai ta whanau ta whawan me nei luamu ai lai ngalo o siaki tu lang o results ia na wa vanoi lungo lupinga te whailangin na le www.login.nzqa.govt.nz ia mwhai ona sa ili tu lang o whai unga au suenga a whai ili sau account ia whai na create an account pe whai sau account fo ia e fa ngai nai lau email i sau email fo ia o ai a word fa ngai der email ia la onga wave ai mesa la to fa na ia 13 poli fa senga sutolu la ia la to email ia la onga fo ina ye al mantola lo sma mal kolisi ele fai lan to fa ngai na email na e mo biel fa ngai lo email o le si meta word numero NSN number o le national student number yo numero la na to forte mai titia onga New Zealand numero na e mwhaiona access pe mo mea la tau whailonga. Ia tāua i o la siasi lo te minei My NZQA Learners Portal. Ia maale ia tāua tu sa te minei
pero vai atu te wa la ba te po kala be ia le tali fia i vo tali fa no ai a fai ele manuia le tu la ngol tamo fai to mo fai Manei foi Mari. Manei foi o le sa olo tata laina po ai fia vili mai. Malaya. Manei foi ai se matua po fia se university po fia fu fa mania ina foi tamo fain. Ma vini mai tato te mita vata sima fa manuia toi fo I tamo fain alon fa nau. Ai Mari bio te mine nei matua. O le ato e amata foi me foi leo le fetutu na I o te mi fainga ruinga. Yeah. Ona e te tawana I tangata le fale I le tai au I mamoli. Ia e po ai fo I pikia fa nau pe atu wale aong. O tapenanga umana leo le atatu tapena I mo le nitau sanga wa matalia le walu afe lua fa. Ma nei te le vai na ai il mana tu fin ana la ta tu vai nga lo na suwi kon NCA. Ma nei Ia le na a fonga foi ele fionga ia utu fa Sicily. Ia ele te mo solo tatu por kalamir fa tatanonga. Ale la tu fa fonga. Ta ui o vai nga yo nei suwi nga nei NCA. Ia ta pena ai foi nei o tatu ai nga me se fa nau. Ia usi mai fa fonga vai nga na ia o changes to NCA mo le tu sanga lua fe lua su man fa ma tu tangia mai ia suinga nei ia wa fo ina ia tatu fa nau. Yeah, so mo le nei fo I tau sanga o iai suinga pe ona e sau noa o le NCA sau ona no fosila fia e mātua ai maise ia tama matene a onga. So for NCA in 2024 and 25, you will need 60 credits. E ono sfulutongi e mana o mia mo le level 1, le level 2, ma le level 3. Ai le ngata I lea e taua tele le literacy ma le numeracy po le whaitau tusi, tusi ia ma le numera. O le a iai foi ia iloilonga po assessment whaapitoa mo le literacy and numeracy. O nei assessments e mawhai on a mata I le year 9 po le year 10 ai o le tele o tamaiti o le a whaia nei suenga I le vasenga sfulu tasi, sfulu lua, ma le sfulu tolu. O nai swinga la na mo le nei tau sanga, ma lo o iai ia matou resources, mi tātou lavanga ngana e mawhai ona wha malama a tili. Awa ia tātou mātua ma whanau. Ia le nala u fa fonga le tatu tunu le vai nga mo mo na nei suinga na tu fine ana mai ta watu e ono se full credits po tongi e mo miele ele fa na ona u sil nei tu sanga mo la to irva senga sutasi sulu suton. Mana ele vai nga le ufa manino ia le ono full credits a Mari ai peo o le piki atu fo ia le mata upu o le tustusi ma le faita tustusi ma le matematika o le inglisi ma le faita tusi ma le matematika peo le fa mafa mai I suinga o tau sanga nei ona leo le a mata ona mafai ona faia ia iloilonga po assessments a mata tu lava senga iva o lona winga a le lei ai o tu senga sfultasi wa tele ia tongi e mafai ona o fie tono faita ngo o credits Mari. O le lei. Tu so pe o ave fa tau tu sanga nei I le faita tusi ma matematika. Ai ona tu langa foi le tatu fa long foi tatu telefon. Le fa mai foi la telefon la tu foi tu fitness Savelina lo wano tu langa foi po ui titi foi le o results fa na New Zealand le. I vai ngai ona matematika faita tusi ma tusi. Ia ai o la fa I lo longa foi assessment I lo nga tono tau sanga. Ai e ono se fulu wai o tau sanga wa tele e valu se fulu ia tu langa credits e mo mi el whanau tu sa la whai o luo se fulu luo ato ese mai ia pe tau wha ma mai fu le sisi tu ia ai la ave wha mo le whai tau tusi o le tusi ma le matematika ma nei wa hanga ia suinga fau ia tau sanga nei e au fia mara tau sanga fau lua whenua lima o manel wa hanga foi le mario wa matua tatu tala no le NCA e telen tatu tala no singa sfultas ia sfultol ai per mane foi le wa mata tu singa iva ia fapitoa le mo le literacy ma le numeracy po le matematika fai tau tusi ma le tus e ole a mata tu ai bas tele tatu fa na wi wai mo singa valu le la singa iva ma nei o vai so fau la vai sta po kala me foi le siri matali tu sala ava tu foi la fesili e fia credits e mo miele tamai titi level tasi lua ma le tolu
ia ora tali e ono se fu Sfolo. a wala ne ngalo matu a ve se vestila ti matu e fia ia tola ngo tonge taun au sia ta mai titi le te mo la onga ile to sanga e ono se fulu ia ese mai foi la ma credit o vanga yo le numeracy ma literacy Te no marita ua o le vaenga mo nei tātou ia lava mātua. Ia, ono o tātou ia mai Samoa, e ese fo ia system whaongai Samoa. Ia e tā ua ia manam lama mana i whatatanoanga lea ma sia fo ia no Samoa. O whamanino i fo inisi o vaenga ma whesuia inga o ni tausanga. Mana fo imwhai ona sila ima mai mua i tātou lavanga ngana mari whaamaunga nungo penga tawhailanga. o lo ia lato resources ia se te mion fai lo atu leo le o lo penga te fai langa o le NZQA website na i le tatu la vanga kana tu sa fai pe fai ngo fe fai ia ta itale ono se fulu ele o suia wa pe e se lau le votasi valu se fulu le vo pe fai ngata vo le pe ngalo e vo le ai ta se numero ono se fulu o makana e tau au sier fa na e tau foi le tamai titi ta la vo le a onga ono se fulu le tu ya tu se le tu lia le ono se fulu e martola e mta o pui fai tonu vasenga ingidisi social studies or scientists e tai lima i si vasenga tai fa ia e tongi mo mai tu se tu fa ta se ata usanga ato i au sier no brana le ono se fulu fa ta se tu ila ma tu lango o makai bo miele tu si mal matematika mal fai tu si Matango fiel vaenga lea mari mana ia whamasani fo i tātou ine na walum whanau ai mana i fo nuela su e ama whamanatu le ono sifuru ono se fulu tau ono se loto alisi tau ina malisia nei no matutu ai nei tamama tina matutu vai le ono sifuru pe o tai a Tu se- e asi le ono sifuru po tu se vela la fesili i tau rua tu rota mai titi i fai to al fale o mai town fulu po tau la tala tele ono se fulu ya tu se tau loto mana ta mau el ma fo o ta mai titi mal matua ta mo fai au siele ono se fulu mal tu la vasenga le subtasi se fulu lua ma se fulu ton ai va e ka yo le numeracy ma literacy po le tu si fai tau tu si matematika na wanga va mai fa na wili va i vasenga ko lo binga lista fa fa ta to lia nai o tu sone le mana ia ta pa Tu pa se- o la wasenga iwa ma wasenga tu se wone tu sta fa fa ta to tu se ya le fo ile na ya tau fa yo atu le NCA ile vasenga subtasi su lo su au to tau mama ia ya la wa o seki wei ta to si na fa fianga Come on and do it, we the top beat on the track. I wanna mash it, beat time, mash it like that. Come on and run it to the way from the back. I wanna run it to the way from the back. Down past you, baby, I can see it on your face. I'm still amused that you would even look this way. So I'ma sing until the sunrise for the day. 'Cause baby, you got me that hello, sia, your boy Flea One now, body so fine, you'll be hot like the summer. Come my way, baby, let's roll. It's your boy Flea with the Usawano. P-Town in the house, yeah, we get it like that. LB lower her, yeah, we on this track. One for the Usos, two for the Tainers. DJ Flea, Wayno, too famous. I love the way your body move, baby, just come my way. I see the way you look at me now, girl, you make me say. Girl, you make me say. Girl, you make me say. Girl, you got me going crazy. Oh, Sia, Sia,
and stay. But now you're dancing, let me see you drop it low. Collaboration, I'll be records playing. No, come on then. Your beauty, baby, I adore. I ain't getting none of them anymore. So keep searching me. You can explore stronger than Jah and your commodore. Girl, so let me in forevermore. You're so gentle, back up carnivore. I will cherish you like 24/7. Oh, see ya, I can't Yole, Angamalu, Maletau, Angafau. Watu yalo kufatu malo umama tanu wale tu inanau. Osia uwami yole angamalu maletau angafau. Watu yalo kufatu malo umama tanu wale tu inanau. Osia uwami yole angamalu maletau angafau. Watu yalo kufatu malo umama tanu wale tu inanau. Toi fatalo fatu leo wa lus 1 minute te ele tu lai fa. O le polkalame mo tu pulanga tala voto fa maloa tu nei tu la la fiafi. Ai manga lua tu matuanga nei a Mari. Ia le foi wo o mai ia i le whaanga solonga foi le mana ia se fululua le leia ia numera ia po o la asanga foi o lofiso soani mai ai ia nisi foi upenga te whailangi. Ia mai foi ni fisosoani mo tātou mātua ia le ngatai leo alom whanau ia i le toi tā pena toi foi a matalia ia o onga ni kuata mua nei tausanga. 12 essential back to school tips for parents and kids. Mainga mua lo whapea mai. Stay organized with a school calendar. E se tā wal vainga le a tuangane Mari lau ka lena whale awa onga. Tau nei sau ka lena tono lo botu. Ia pe tono fo o lau o sau diary fo ile le onga. Mana yul vaenga le. Ona e mo tātou ir kolisi whate te inga leo mai a tūlang o lau pepa fo ile lo ka lena o tau sanga iau assessments po vaenga o asuenga. Tusala le ue tu tono lau ka lena le te lo ala le aso ma le te mi whaieu vaenga ni. E pe a whai fo o te lo mo loma mai le aso e tauna tiu wai o assessments i tono. E no whai e tusi le aso. Ia tu se te wa ai lau ka lena le o le utu e tasina vai aso ia tauna hand in lau tu singa. Ia pe ua toi lua vai aso te tau ona wha umala u project le u whai Tono le au. te tūru te mata ia la le taimi man ka lena. Awan ingalo. Awan inga. Ia tu se ai le ise vai anga. Tu sa mal tata whainga ruinga Mari. E aso foi e whai fono. Ia. E le aso e tu se ui tu la e mautu e lalo i tu la na e whainga ruinga ai o au fono o au ngaruinga o au assessment pe whape whainga e a onga. Tā ua i or ka lina i le o langa fo i wha tupulanga tala vau i le a onga. Mana ia. Nei nā tā vainga nona lua Mari. O le vai anga lona lua established a consistent bedtime routine. Oi soli. Lolo winga. O le tisa o fautuanga lea. Ia tau whai fo ile le whai sau pokalame fo ile le teimi te moe ai. O te iro taimi nei Mari o lai mo moe tato alum whanau po le tasi, le lua, le tolu wawea. Au te ilo pe tau nau o tala songa fua o toi a matao na toi whaamasani taimi moe. Teimi moe po le valu, po le te o le iwa. Tau na malolo, ia lava le malolo ale tama marteni tala vau, me sere tama marteni a onga, ta au te le vaenga le a consistent bedtime routine. O pule consistent, ia whai e pea, whai e pea, ia whai a ia so a ora le tasi te moe nei le tasi wa veao nei, e moe le valu po ta au. Tu se te fiu e whatulanga le teimi le. Ia te lea me te tupu, ia ale ngā o tali malo, ia puani, ia watuai ana moe whanau. Au leo le se bedtime routine, ia loa ai le teimi tauna, e wawe wina ia peo masani, te wha masani le vahangana, ia te le te tau wa o vo ile le a. La wa ilo ar te me tauna malo lo, ia lawan malo lo ngana tama teimi. Mana ia, whanonga te fwoi tino e malosi ia, wa lava le moe, lava le malosi. Mana ia. Maenga lona tolu, plan nutritious and delicious school lunches. Mo mātua a. Mātua la lea ia ai, te loa tele le whaasoro fo ile prokalami fo ile o Free lunches. free lunches la onga ia, tamala nā toa tele alau la au te tonu wa
ona e whaamalu ai le eat healthy le aonga. Numero lon wha, Mari? O numero 5, beat the rush with early back to school shopping. Ia lolo winga. Ia o le taimi le nei wa tauna vave a ta pena mātu i tūlanga fui wha taunga o vaenga fui e mo mea le aonga. Whaonga. Ia whaonga o stationary. Ia o taimi fui le nei talo. Ia vidi le aonga mo tui lolo i ina i fia aonga fui o ngā lui. Ia i la matanga il vai aso lele i tui lomba le aonga. Ia vile fisi le ipo ani mea whanau e mo mea. Siaki i mili. Siaki i mili wa lai fiso ta ia tuai. Ta ui o vaenga na ia wande yo tu taimi fui le mo tui pise ia e whaatauga. Ia walu fui lunga tau. Ia taimi ne maa le lai nei pa o mo api ma peni aonga. Wai atu fui pe na o le luasfu sene le si peni na wai ei. Ma api tai tala. Malaya. Malaya. Vaenga nona nima. Explore and familiarize by taking a school tour. Malaya. Ta awal vaenga lea. Meise nei tatou whanau le la e atu pasenga iwa. Ia, nei tatou whanau i university wai whaile orientation week. Ia. Ia e, te lo foi asia singa, po umona whaile asia singa, foi ia along whanau la fau le kolisi. Po whai kolisi e anga i ai. Malaya. Mana tuol vaenga le tau. O lai matalala o ngai e veina e alu officers. Ia tu se fefeo ai o ia fale le tau tu lo. O ia le officer. Ia fa ai besi foi la whanau witi foi. Fa ilo el mele tau le officer wa atu pus fa la vela wilo. Go to the office. Ia a fa yo il fale le ia fa pena. Ia o le pa le ka paka le wani ia sa wai. I le te mo la o a wati fia wa i foi le fa fu mo le pa la o o va pena. Ia ma nei fa ilo le fa na wai le ia la o. Mana ia. Numero ono nei na, Mari? O le numero ono, ia find the perfect backpack for your child, ma nei kale. Tato matua. Ia to say a wole I find a voi. Oh, I want a Spider-Man. Oh, I want a Nike. I want a Nike bag. To so ato voi. Ele va to voi lao. To say like titi. To say lai ave ono ma nei o le ata lai luma. Ele au ka voi le mo e tele ana mea o ngalai. Ai le mo fai no feel ton tu sai e ai se ato e fe tau i le me tala fia ngai mo fa na ya me se la fa na ir kolisi mo mia ato i e fai no feel mai mea o tele mea o ngama ya me se la pe ta alo ta alonga ta alonga tu sai ai tira kamana e fai ese ato i wo se vai ta alonga se vai ta alonga soli e parpala to ma api ma susua to ma api ma me walu umai tonu voi le lo lato mai ga tonu ana tan fa alongo i tatu planta voi matua o te lo e fiu ale stina e fai atu ala e fai ale tu se ve turtina averta ka peppa e tu e mai le e pusu averta ka peppa e mai averta tu ta ka peppa o se va alongo pena na le si vaenga discuss school safety measures ma ta ua vaenga le ai saunga le mu fo i tono le aonga. Hinga tai leo saunga le mu pe atu ua le aonga. Wa peo le taimi leo le to e le taia wala tele na momoli a peo i si alum whana we il pasi pe atu ua le aonga. Tala noa ne il vaenga lea. Ta ua il vaenga lea. O a mese fo ila peo la e tupus wala velavi. Le numera. Ia i loa il whana to le e tele o whana tu fine anda. E vesina tu la numero ti namo tama. E lei lo e su atu for telefono e lo il numero ma tu i. So to Facebook e le friends. Tu sa ma tua io le sto la lorna ia il tato por calami. Tu fa le la numero. Tu un numero lo uso lo tuo fine o anco ma anzi. Tu un mai lungo telefoni a tu pus fa la velavi. Ia la mo se numero fa ina so ta ile a onga. Ia po o fo ile tama martin telvo. Have your numbers handy for your parents. Pero vai galla e a fai foi e tupus fa lave e lo se me alu il fale hoi e lo mo tu ranga ta ai awani tala no i tangata foi e te wa watfa pe piki ai lun tangata e masani ai strangers o le vai galla tu finan o le si a wala fa ko fil belia a fa lo tu wai atu alu pe fa tali office tu so tanga tali na ta pe nai a wai te a wote alu fale pe fa ile atu al wote ala tolu te ri tau watu a ule no batu o le fautua ka fel fa no fo pe office te longa o tau watu mai vai atu ta vale a atu ai sai fa Anei vai nga ta wai sa ngale muona wale to tu sa fo ya so nei ma so nei ana moe sa o lotor fe o ai alon fa na po le ala val time a
Le si vaenga nei na lona valu, Mari. O le numero le valu openly talking about homework. O le ma nia yon mene. E le atano mai lunga Facebook tu fina. E Le stala vole na la titi le primary so no foi mela na viro fase ai meio homework fase a foi fai a o me le fa poloka la toi fai a o tu sa la fai me a o la o ala o tu mai foi le fai tu fai fai mai tu no fai solo te e ai fai a o fai mai o fa poloka la tu le homework ya le ele le fa poloka o tu homework is ele va pela po a tu fai homework ai o le homework a ka tu fa mana tu se men e mo la o ma vai po e mana malam. vai po mala mala fiso so foi mama dad e la tu la o ngale sia su ya ala we mala mala be lisi va kan Na ia vaenga le. Ai mai se alum whanau le inunga le kolisi. Wa pe o la loi le primary school. Pe tau le ini homework wa pe e se fo ile ma le tau tununga i nea tunu o Mari system wha le o onga i primary school ele tau tonu whaia o isi whaia onga wha mai ele man au Toyota mai te tau wha ini homework le whani. E man au walawa i tū lai o au tātou la kolisi. ia ele ai la Lai e a mor whana tātou. tu se o tatu e o sa ia wai e se foi level o tatu ai Na, numero lona iwa, setting academic goals for success. Ia, pe o tu siri le anta ua, Mari, o le i ai sau nau ta inga, i ai sau goal fo i le e teno fo mo o ele amatanga o tausanga i o atu wha ingo tausanga pe o ausia, wha moe moenga fo wha moe moe o ausia. Ia, ta ua i la po le, pe te mana o ia pasi lau numera, nisi o nau ta inga wha moe moenga moe mitinga. Nei tausanga. ma le ia vai gal na ia man vai gal le muli muli ai tu fine ana ia o vai gal le o mai mo tatu vai gal sfulu Aia. o vai gal sfulu le o mai ai Building connections by meeting your new teacher. ma le ia A wat wha ilonga whaia, onga tatu. tu sa o ma tu fo yo pongi fai a onga le se oi tata no man fai a onga fa ma sani man fai a onga facility fai a onga ia tu sai ile le fo ile le ia le fiso ta inga le mala onga ia ta o tele va gana e se me tu lai me tono vasenga ia la fai na mala mala mai fai a ai la tu te ngel fai a onga Sa. ia wa le si tu la kan la tu te ngel fai a onga ia la tu fai a onga fai kan ia le la pure connection na ia mo Whai ngō fie, fo i fiso ta inga, ma tala noanga ma whaia onga. Ia wai tele fo ina whaia onga fōle la a matane. Ai mantuala Mari nei atunu o le whai o whai ngata maiti whaia onga fō. ia sa o le Mana i fo i tala noa ani, ina i anum whanau e, i wha leila tua mio. I wha leila tua mio i whaia onga fō. Ai, ia o le whaatati anga na tato pukalame, ia o le vaenga tāua le whamamafa o lau tāpenanga. Ia mo le ni tau sanga mai me se nei kwata mo le amatalia. ma nei au te lo tele na fa tu anga la tanga le tu sanga tala vo me se foi ta tu ma tu ta pe pe nai ia ai tu fa mana tu pe ta tu su e nga fai o tu sanga le mai tu nei na wa va no ta tu results po i u ngo su e nga na i lu ngo lu pe ta langa NZQA a du sila ta tu sina fa fianga tu tari mai va tu la i o fa tu anga mai le polisili a polisili Pacifica ia au tu fa sili Rosemary Mose ia mo tu pulanga te lavou i nei fo ia mai golaso
Let's rock, be rocking to the beat. Show love to your hands and to your knees. Get crazy, ooh baby, mama, yeah, got you down, lady. Come on down and show me them skills. Running on to the music still. Everybody get your hands up, wave it to the side. Rock it on, baby. We got that real good feeling. I'm feeling good, you got the moves to heat it. Break it down, baby. We about to get into the movement that we all get crunk and let's go crazy. Got that feeling. Lo tātou po kalame o tupalanga talavou leia wo uli suru ono minuto to le tālu i tu la lima ia o tātou i le aso mo mo nei malu i po kalame nei mo tupalanga talavou le tu sanga wa fe luas fu man fa ala lava fonga tātou tunu i se tasi foi fautuanga ia mai la fionga le su polisil Pacifica NZQA ia o tu fa Sili a Rosemary Mose ia la fa fonga o lo i foi le fa taia le sunga i le sui a polisil Pacifica mo matua me se foi ta pena tu foi mo tau sanga nei ia o onga al tama matene fa nau le NCA ia al fautuanga lea ia whawhataitele mo le awanoa. E mo lava ona whawhataitele lava I mātua, ma a inga, molo o tau tapua inga, ma le lango ma losia o onga o alo ma whanau, o le manuia o whanau I lato a onga, I o le manuia fo ile o a inga, no uma e ka le sia. E mana o mia lava ina ia whawhesota, pe whaasoai ia mātua ma whanau, e tāua foi ina ia le leile whesota inga ma le aonga. E tāua tele le talatala noa mātua ma whanau, ina ia malama lama. Inga luenga po suenga e whai I mata upu taitasi mo le nei tausanga. As I said, there's assessments that happen throughout the year, and the students are able to bring their assessment schedule home, show mum and dad, put it on the wall, and then mum and dad know, tawaloa leaonga o a whelila whaielo assessment, e fia tongi, and you can keep track of it as a family. And as I said before, it's awa tele le attendance, po lea wai o lo walo, I leaonga ia so uma, tele fo ini aso e misi o le tele fo ile na o le o onga ua le maua ma o le a whainga tā fo I ona o ina mata upu wa misi. Manatua o le NCA e whai ilio I longa I tausanga a toa e le ngata I le whai unga o le tausanga. O lo o maua nisi whaamatalanga ma resources I le www.nzqa.govt.nz. O lo o maua fo I resources I la tātonga ngana. E ma whai fo I ona whasota I mai I le mato ofisa, I le emaili pacifica@nzqa.govt.nz. To our young people, well done on 2023. Look back and reflect on what worked well, what you could do differently this year. Remember to attend school every day,
ask lots of questions, keep up to date with your schoolwork and assessments, and really go for those merits and excellences, which will lead you to course and certificate endorsement, but also you'll need those for university entrance if you want to go to university after school. Your parents, families, teachers, and schools are supporting you to do well. And so do your best. Please check out our NCA Malpacifica on Instagram and on Facebook for more information, resources, and support. Malo whaftai o nisi nao whautuanga e sel tāua mo nei tatou alum whanau e ngā te leo nei tatou mātua ia maile tamaitai a Rosemary. Ia ai vainga tāua e te leo vainga tāua ia mari leo whafong te loa mwhai whiontoi whafonga i vai aso fau tāpo kalami. Tāua te leo sota ingo mātua mwhai a onga. Vai la i te whamau nia mele vanga le. Ia le leo sota inga mātua malwhai a onga male a onga tāua i zero vanga lea. O le si vaenga i whaasua mātua whanau, whisiri mātua whanau po whape i maitu. Ai ua fwere le, ia wā mele a onga. Ia ngā tāla i ngā wā mele a onga. Ai whisiri i tūlang o tongi o au siale. Tatu e fwere ono se furu fwere. Wape i tū sanga o lau tu ono se furu. Malvainga fwere ia awane i aunga tātou whanau a onga e tali whisiri ana i tātou mātua. Awa tupulanga talavo i aso nei mari. I whisiri atu lo silom tua. Wa maile. Ai pi e tale whasea me wheme se tele mam lama o ina. Awa. Sala mea la. Oe vai. O la te mwhewere tātou po kalambe e whamalama tūlongo e si e nei tau sanga i e vahanga tāwe tau longolong pueli i tātou turu. Ia malama whi mātua. I tua ngā whisili fwoi whisili whai a onga. Ia tāua tere vahanga na. O le si vahanga se au waile a onga. I would say attendance is very important. Pamani nonga vainga le me o le tele au aso te tia ia ongai. Tele faina o le vanoa i le pasi ai male au si ai ni fa mo mo. Ono o le sile vainga ta o ni te sanga no te a mari. O le nena pato e pa ua i lalo i anu whanau o atu i a onga. Attendance. Ta ua i o le vanga nei i a whanau. E pena te ise te mitu e tale o le whatatar longa lea. Na acknowledge e utu whaasili le vanga lea. E inei whanau ia na malolo mai ono tūlang o lea whai a ngalui. Whai ngaluenga ono le alofa i mātua ma pena. E fwoi whanau o wana nofo mai ono kei mo te moto viti. Ia te mina nei, ia tautatu e fwoi vanga na. Lai mori me whawhetai a Rosemary mo whanau mo mātua. Mana ia mo whanau ia na i le luawhilo tolu. Wa ai po amea na lei au amea na lele. Ia na ngā lue i vahanga na tā ua te lele vahanga na. Ia e pe e tātu ai ask a lot of questions. Ue vai lei pe e tātan noa fwoi te mo sora tu fine ana. Vesili to e vesili to e vesili to e vesili. E lei se vesili valea tu loo whafo martatu. Ai le vesili na. Ai le vesili e te le malama. Tu se lela watu tala lea. O oi o le takata valea tu loo pe ai le vesili. Tu solo ai le se tu se o fa po le vele e le se vesile valea ai te valea pe ai le vesiti we vai lei pe o tala na nei tatu mātua ia so ia o le vesili e le ngata foi anu whanau ai whatata ingo ta wa mari nga venga te lo pe le titi fo le luas fulo vesili a mari le aso ma le aso o le alfa ingo le mea le alfa ingo le e venga le te a o mai le stangata ai le vesili la tino fo no foi ai te le mamla sa o le tau i o le vahanga na mo tātou ask a lot of questions if so swani i tātou wele le ia mvahanga na ta pena tu sanga mo le ono se full mo tātou ia whanau le NCA level 1, 2, and 3 ia o leo te mori si vai aso tātou programa me aso fau ia ele ia ea oha tātou toi mafutai ia toi avatu fui nei whautuanga mo le tātou tautua ia ai tua fine ana lo tātou vai aso malo lo long weekend ia ele aso kafua i Wellington Anniversary Day o ani whautuanga mo le tātou turua o tātou wanga tu fui le aso malo lo Malo whaftai te lo Mario ia tātou whautuanga māsani lava te lo foi tā whaunga a inga ia o le a o atu foi mta whanga ia whautuanga māsani tau tuana saunga le mu mai ia saunga le mu na i alom whanau ia i Vaitafe ia Marisami e tamai tasi ar te kone e te le loa i le whalavelave nei tātou alom whanau manatua le whamanatu foi lea nei ale ofiso ngatai o ngā whainga tai whane. Le whapea mai e a flags po o fua nai mo sanga le mu. E awa e te
ia te au I whawhato le fua tau sisi a saunga le mua mai se taimi nei o tau mawhanwhana le a tele fo I ta whaonga I beaches ia lunga lawa tele tau tuana le saunga le mua alu I maila whaatula ngaina Ma na ia fautuaka la ia wa fo ile pa ingon leva ia so mon le tatu tulu ia mana tu wata ulu to fo le tatu to tu ile ia le levo ia so for really to fina ana ia me se fo leva ia so ato mai alu nga si fo lo mu Moni mari vai atu nei tato pa anga nei mafuta me o kilani te fa pe marolo foi lato le ai o le aso malolo na o Wellington le aso ngafua ia ai te loa venia no mo le toilanga faftai nei tato wompa anga uma lava si fonga la mua Sama Capital Radio na maua mai po kalame nei vai aso ato mai lava ile aso ngafua se ia pa ia mai le nei I tu lao la sfaraile mo le toilanga faftai mo le talia ina foi tau tua si fonga la mua ilo maota ma lo lawa ka mangalo foi tau tua nei vai aso pe au yeisi upu ua le longa maalie lau fafunga anga ia ai whamanuia tele le atua I fuafuanga tiu te mawhaiva o ta whaonga pe foi sa pati ma ona sauninga lotu ila sa ia ala so malolofo ila sunga fomo tato I Wellington whamanuia le atua ia me le fionga I le alipule ma le au whainga luenga nei ia mātou te whato whawa soi fuatu mo le nei taimi.